MAAME, teach no aba, but now I doubt that teach no aba. Why? MAAME, teach no aba, but now I doubt that teach no aba. Why? I'm subscribing to the channel for me. I'm share videos in across on social media platforms. This way, MAAME. Wow, share me one minute more. Kasi. Me do bad ya say edema okra. Na ne me da okra so asese moja video mu efisa so na me ka sure say subscribing to the channel. Na share videos no. Na mu nuansan ka bi. Eya nya selfish sa na nko mi aso na ahwa, gu na asra, gu ha no hwe bibi afiri. Ebu ha na fa ba bi na ali aba obra. Nko na wuti na nko na ohwe. Na ofa ba ne de bo obra ne so na wo sere de anye because I was sere pa mo bi release in express e mo bi krebo kra na de go de ko ni di na bibia aba fo nti sen ni mo bi no bi so nsan ka no so sen ni san so e fo na se mo wo so na subscribe na e double na do comment so title no like page no ati ase ni e kom ye ni e wo e bi ase afana ina ya attention tv so mo pi se na tv mo san be ji me kunya kese ni ne e na mi ba ura nse mo e die e yesere na nipa no wasan ya ade na wo bo adwumane e de ma o man ganene na me gbawura ye MAAME AGRADAA asoye ye MAAME AGRADAA ya donation ye o ye bu o chentuma enne de ye course ne de ye sika ye koye MAAME ne no masala no mbaji tu baji a na wakan bibi kakra bia wada nyame asa na wada na ase na e ko ye ne duro bi so a ye de ama wa kan bibi a eni o so wono de kasa me kai won't mean ka bi oni twi kasa no won't me aka we na he wa me say won't me ka twi dia ene na le party me ko pepe video de mane ya ba me do school ense mu mu hasho MAAME teach no aba but now I doubt that teach no aba. Why? MAAME teach no aba but now I doubt that teach no aba. Why? Me say me resi afana na akwa biem ediba attention tv so come subscribing to the channel for me na mo share videos across all the social media platforms so MAAME University Foundation queen number no ina eda screen since queen number no ne di komo edia fa ejanka efuo patami wa share mpago bia ho mpeno mo ba manage so number ne mumu ebia wo bia kakra bia ensa na mfa kodom mo buru mu fu na me do suko ego ya MAAME AGRADAA sense bia emumu die mumienka se nipa ya ade a osaye yi se wanyi na ye so ye nkogina baabi na ense nipa no edin answer na me start no say MAAME fan free this angle asofo bi nkro mo agidin Ghana ha bebre ni kura no da bi o mo nya ado ye ji asori members ni sika bi no me akoto ka asa kese ne pabo akese ni ko to akese na ebi nkro na wo de makri ni bia fomutiri ho na abubu nchirmanchiro na ehihye na awon some friends and cares and then ebi no friend the sporting waves omo members o ono wa na friend kura woni mi fie mission house woni mbebe wo asori no bia kwa asori kwa for 5 years so for penny ni kuro hun because wo kwa ko hun ani mani sikada woni 5 million 10 million na ye de ko use of penny nti MAAME eni na Ghana force pana na Ghana for ye ne se debia ojane na so one woman standing or you strong oni arabawa onu de no baga waya o se ojirane na so eni onyeska na no apebi no de ama eya so lifui ubane ubibi kakra de be mo na nche wo twanto man so e de ama bi wo ha ne 6 years 3 years no de chamo nkopam free na mo nhye oh ya MAAME AGRADAA nyame nhira e hone de o ya de papa eni no mbo de neska gayo e de be gayo o ya do ye asofo na mo de mo jeje no Christmas kura podura asofo bi mi yom se an eni ye nyina e ba be twins adidi nka ne mi hu ye nka nyina be twins adidi nka ska na maje na msane no aduan no ye be de o mtim ka se o mo fo maduan ni frifie na momra ebi nka banku ebi nya fried rice ebi nya jollof na monfam na wu na asan du sika be no aduan no asan de aba na sofo na asan so kura ba be dibi no ezo odwudwa de no ikotu na sen ne konya ne so no mama na no aduan no no office no de na be na be pese de no na asan so ko shemontu monu na go ase asofo toma pastors mo chichim members na mo jiska mo nya don fanye hwe ma
obi susu ya do ye but om de ye ma baby om so benya mfaso ehiafo te om na ase no muhu adoye no om de ko outside is om de be ko no obi akeke om de man so mo amodi yie ni bi na om de akọ mo obi wo na ase oniska obi wo na ase ka akora wonam so asofo bi nim timiti ska tokas e de mo wo sika ne dada om timi me pese me body enka me bo asofo mo ga na ha be 2 or 3 ma bo mu ni a kire wo sa mutimi di omusika ma we omomodi yie ni bi no selecting ko fo bi na da bi o sa wo sika ko ma ni oni bi na adoye no so awurade it doesn't even make sense when you go into deep into the Bible na omo ye oba na te so no ni bi o ne last esika fo ko ba for wi o si die na oni bi ne kakra na oyi di ko ma awurade last na aka ne so nyame ni intu ko ya adoye na ade ma ni owo bi dada adoye na ye eso fa so ne sen enso awurade ade nti momboa omo ma so we no mu ni bi no mu bi na mo toka asakese efa ko mo no wanya ne ho e ko ma ni sketitri di obi a wanya ne ho dada wo ni bi di ska no ye ne na me sa bo wure ma me agrada si na da bi ma ho ne de o ya ade na ba bia meti ye kra wo si egu mi hu pisa ma sere saa no ma obi sika ni pai won ti twi no so minti twi e bisa kasa be na ate se brofo ni obeka brofo se bi a different language so no tie na ba mo so benye bu wa so wo bi ko betimi ya kira se wo si ko na ate o ti twi a be diskanda bi na ma oba I want to offer mommy so ba o ti offer na offer na ko yi sika na ma ne se ne o ti twi nti ene ne o sika na me de ma na o ti twi a na ba so le ato offer ti ma e ho ne de me no nya adwen we are the piece we honey dear mammy agrada da be now dear de bia ya na pese e ti udi nti na ho so share da yes ana is it trending and answer some my stories bloggers me fan kwa na ma e ho de dear evangelist oh mama part e ho de wa anya de me pa mo subscribe to the channel for me now we share videos in across the social media platform so efa MAAME ni mo di pamcho number na e da screen asen me say wakosem obi be ka say na kosem so eni de bibia wakomu awode abobra na kodru anim no enu na me pese wo pese ye hie na obi anya bi de bo ne bra na opeke number na ofra ye beba wona se ofie se wontimi mpo emba ye studio ye beba ofie ye no abetwetwe nkomo e bi opese ye interview nso so na number na eda ho ase no opeke number na baby a obi ebefitu anamo abane enu aba betwa sa interview fefe bi abudu betuma so e na wo ye na opese bi te coverage of wejuma na wo ye so ne ya advertising so ma wa ye prices in eda for we down flat eda for ka crazy na wo de mine ye be boduma no dewuru ko pemtama e be dru enima wo ave bepe so na wo say oh attention TV for e mera masenya me insha baby amene mo ye juma e be say de be nya more customers eti metimi asomu e de edru wa na me pam chom comment so ya mo fam me ne mo na e ye juma comment box no wo de wo drop bibia keke na me read e de amamo spiritual so incense na wo kum so e be nya asofo e wo hanam na na tiri me ne asofo ne excellence so a on benya enimdie on wonimdie kwa na mo aka e ye ushuru na wo mu bie e baba e ko kwesi ne me sa mo ngura ya ma me agrada sense me say e ho se ne o ye ma me agrada me no nya age obi oba wa so yi ale twi eti ayi twi kasa nti de bi tu pa che se wo ye wa so local champion so ya na we ya say bi say no mo frame musician bi so me local champion we MAAME ha no wa so is it for local is it only Ghanaians number wa so ya na Ghana for pen wa so no we was international nso bi aba oh kasa be na outing oh bi am tibrofo oh okay into tibrofo na how are you going to say it in English you have given me something then you can expressing your view won so bi sure kasa yo am here na so take kasa bi otimi connect da yi Nigeria kasa kura na metia I can go to her church maybe na bi am metia bi ayi for French for kasa ya oh bonjour comment ça va très bien merci honest so a on so betimi aba wa so wit ni oya ni de wa anya de go back na so correct o mistakes na o brand ye mo wa ba so efa come to subscribe to the channel for no me share videos na cross to share media platform so efa MAAME ni no de makra mo da sene yes I am sure